Asika phambili. Sanibonani bantwana. Yebo, namuhla safunda ngolimi lwethu lwesiNdebele. Angithi singaka ngeni sifuna ukuxoxa ngakho, ufuna ukuthi sikhangele iziqa. Sisazikhumbula iziqa zethu angithi? Behave, unmute yourself. Behave, unmute yourself so that we are able to hear us. Behave, unmute yourself so that we are able to hear us. Kumele usizwe behave. Yenza ukuthi balungise audio yakho. Audio. Unmute. All right. Bengisathi sifuna ukuthi sikhangele iziqa. Isiqa sethu sanamhla esokuqala yilesi. Siyasibona? Yebo. Ubani lo? Asibale sibone. Ngupa. Ngubani? Pa. Asethini pa. Pa. Ngupa. Ngubani? Ngupa. Sengathi pha kungaphumi umsindo ngoba akula pa. Asethini pa. Pa. Loke, balani phe. Kumele sibale masinya ngithi pa, pe, pi, po, pu. Wasenzeni? Sambeni pa. Pa, pe, pi, po, pu. Iziqa lezo. Nginikana amabala alo pa, pe, pi, po, pu sizwe. Iwaphi amabala alo pa, pe, pi, po, pu? Phezulu. Hayi lo nguphu. Ngifuna uphu. Ngifuna upape pipo pu, not upape pipo pu. Pa. Pape pipo pu. Papa. Ipapa. Yes, asizwa abantu begoli bethi badla ipapa. Clinton singadlalisa ibhulukwe angithi? Yes, lalele singadlalisa ibhulukwe. Ngithe ngifuna amabala kapape pipo pu. Ipenseli angithi? Isipunu. Ukuthi ngane ngisiyathi ukhezo. Kodwa nxa sikhuluma sithi isipunu ulopu angithi? Pima angithi? Pape pipo pu. Akumelanga sithi pu. Akula H. Ngakho ke pape pipo pu. Sizwile? Ngicela limbhalele upape pipo pu sibone. Balanini. Pape pipo pu. Clinton? Asibhale. Pa. Pe. Pi. Po. Pu. Sesibhalile upape pipo pu sibone. Uhle Jeremy. Sone behave. Sondeza eduze. Behave. Yebo. Clinton uzuzile. Uzuzile lawe behave. Kuhle. Yikho khonokho ngupape pipo pu. Ngibhalela ibala elilodwa elilopape pipo pu. Ngibhalela ibala elilodwa elilopape pipo pu. Jeremy, bhala sikhulumile amabala amaningi alo pape pipo pu. Akubhaleli lodwa kuphela. Bhala. Asibhaleni upima. Bhala pima. Sibone. Pima.
Suqedile behave. Sibone. Yey, Jeremy uzuzile. Behave kumele ufitizele kakhulu ukwenzela ukuthi ngibone. Xa ungafitizeli akukhanyi kuhle. Ye, uzuzile kodwa ngobhala. Ye, sondeze eduzane. Yikho. Yebo. Ye. Sezuzile la uClinton siyabonga ngipima lo wangithi. So amabala lawa namanye alula kakhulu iziqe ezilula. Khathesi ngifuna sikhangele lo. Lo mbani lo. Upape people pusi mzuzile asambeni kulo mbani. Cha. Ye. Cha. Lo. Cha. Lo ke. Ti. Ye, lo ke. Ko. Lo ke. Ku. Lo ke. Ye, alina lihlakaniphile liyamazi. Xa xixo ngase ngimxubanisile xa xixo liyamazi. Ake limbhaleleke lini. Bhalani xa xixo. Bhala sibone. Xa xixo. Xa xixo. Iziqa zethu zanamhla. Nanzelele, sesiqedile. Ye, nahlakaniphile liyabhala masinya. Ye, Jeremy uzuzile, Clinton uzuzile, behave, ye, lawo kutholile ngithi, ye, lenze kuhle. Ake linike amabala khathesi. Nika amabala, Clinton. Linike ibala lo. Angizwa phinda kafu njalo. Baba, ye, uyakwazi wena isindebele. Hey, uyakwazi ukuthi kule nto okuthiwa iyaqatshwa qaba. Elinye ke, Clinton sokusenzakalani ususiwa. Elinye, Jeremy asikabhali. Oh, usuhlubhala wala asibhaleni qaba. Bhala nini sibona. Qaba. Ungawi phela Clinton phela. Qaba. Bone. Yebo, uyazazi iziqa zakho behave wenze kuhle. Jeremy asibone. Ye, asuzazi iziqa zakho. Ye Clinton la uyitholile ngithi ye. Elinye ibala elilokucaca xixo ke. Ixoxo. Asibhaleni ibala elithi ixoxo. Linayithi maxoxo ngithi. Bhalani ibala ixoxo. Maqeda umtshengise. Angiboni kuhle behave. Faka kuhle ugwalo lwakho kwenza ukuthi nibone kuhle. Yebo, siyabonga. Sitholile sonke. Ye, ixoxo. Siyabonga. Khathesi ngifuna nimbhalele lithi xega. Kuthiwa nxa ungumfana ungabodla idelele uzaxega amadolo. Babe sithi njalo abadala kodwa siyazi khathesi ukuthi kumele sidle idelele lisilungile ukuthi sibe lempilo enhle. Jeremy asibhale xega. Ye, behave seqedile. Ubhala masinya. Kuhle behave wenze kahle. Clinton asibhale xega. Sondeza eduzane Jeremy. Umsebenzi wakho awukhanyi. Faka kuhle. Khipha isandla, umunwe ixoxo xeda. Jeremy, khangela nga. Jeremy, khangela umlomo wami. Uyawubona umlomo wami? Ye, ngithe xega. Bhala njalo. Xega. Ye, nanzelela iziqa zakho. Xega. Clinton, andibone lapho ibala. Xega. Clinton, khangela ngapha.
xega. Sondeza eduze. Lokho kusekucineni kuyini okunye? Uga wakho kulo u ecineni. Hatshi. Lungisa ibala lakho xega. Ga, ge, gi, go, gu. Yes. Subhale kuhle khathesi Jeremy. Siyabonga. Jeremy sezuzile. Lungise lakho Clinton. Bhala kutsha. Xega. Ga, ge, gi, go, gu. Mele sinanzelele iziqa. Iziqa zilula ngoba ungavele uwazi isiqa sakho. Awusakhohlwi futhi nxa umazi uga, ge, gi, go, gu. Bhalwa kanje uzenelisa ukubhala amabala wonke lawo. Sisamelele uClinton asitshengise uxega wakhe. Behave for lo Jeremy. Bhalani uxamu. Uxamu. Kulesinanakazana kuthiwa uxamu. Uxamu. Kodwa lokho kusekucineni kuyini? Usucitshile. Xega. Qaliseni Clinton kuqondile kodwa ecineni lapho kuleyo mbengu imbengu bani? Xega. Khathesi asibhaleni uxamu. Asibhaleni Clinton. Uxamu. Esiqedile kudala behave. Ngibhala masinya wena. Bani uhlakaniphileyo. Uxamu. Jeremy. Ubonike. Uzuzile lawe. Liqondile. Clinton, sibona uxamu wakho. Clinton, uxamu. Angazi ukhangela ngaphi. Mbani okuphambanisayo? Kulo muntu okuphambanisayo. Mbani okuphambanisayo? Uxamu. Uxamu. Sesimbhalile uxamu. 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 Siyezwa sesibhalile? Yebo. Siyabonga. Uxamu. Simbone uxamu wakho sombhalile. Ubhalile uxamu. Abangena phakathi. Yebo. Uxamu. Kyle. Uxamu. Sibhala amabala ethu. Uxamu. Uzuzile nanku uxamu. Yebo Clinton. Qondile. Sibone behave. Jeremy. Qondile uxamu. Yebo Talbot. Besibhala ibala uxamu. Yebo siyabonga. Khathesi asihambeni kusiqa sethu esilandelayo. Isiqa sethu esilandelayo. Asibaleni la. Ta, te, ti, to, tu. Siyananzelela ngithi ta, te, ti, to, tu. Kumele ngathi nxa ukhuluma kumele kuphume umoya nxa kulo H, T. Ta, te, ti, to, tu. Asenzeni njalo sonke. Ta, te, ti, to, tu. Faka isandla sakho phambi komlomo. Clinton. Ta, te, ti, kumele umoya lapha ngithi nikani amabala lothathe tito 2 sisi. Amabala lothathe thaba, tata, Jeremy. Yebo, Talbot. Siniki bala. Thalaza, ubona umuntu lokho ethalaza ngapha la ngapha. Thalaza. Kyle. Nikiba thathe Tula. Tula. Behave nikelinye. Clinton. Tela. Tenga. Teza. Yebo wonke ngamabala lalo ta, te, ti, to, tu. So nxa ukhuluma ungazathi t uphuma umoya kumele ungakhohlwa ukufaka ubani u-H.
Angithi, ye. Ngicela ungibhalele tha, the, ti, to, tu. Bhala. Tha, the, ti, to, tu. Tha, the, ti, to, tu. Sibhalile. Siyabonga. Yebo, ye. Kade simbhalela ibala elithi thuma. Thuma. Bhala ibala elithi thuma. Thuma. Uza ngithuma ukuya esikolweni. Ye, thuma. 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 Yenza behave. Yebo, sisondeze eduze ukuze wenza ukuthi umbalisi abone. Thuma. Lingaphi Jeremy? Ye. Jeremy uzizile ngiyalibona libhalwe kuhle. Clinton, elakho libhalwe kuhle. Yebo, lapha ndibona isisi. Thuma. Yebo, Kyle liqondile. Yebo, liqondile Talbot. Yebo, liqondile behave. Siyabonga ngamabala lawo. So, ngemva kwesifundo lizabhala amanye amabala alo thathe, tito, tu. Alo xaxe, xixo, tu. Angithi iziqa esikhulume ngazo. Siyabonga. Khathesi mfuna ukuthi sixoxe ngelokho esifisa ukuba yikho singakhula. Mina ngisakhula, asithi ngakhula, ngifuna ukuba ngumbalisi. Khathesi ngingumbalisi. Angithi wonke umuntu lesifiso sakhe. Wena ufuna ukuba yini ungakhula? Baba. Ufuna ukuba ngudokotela. Angithi ye, akugula umkhuhlane ayibasiza. Wena ke Talbot, ufuna ukuba yini? Ufisa ukuba yini? Ufuna ukuba ngumongikazi. Ufuna ukuba yini? Umongikazi. Omunye uthini? Ufuna ukuba yini? Kyle? Ufisa ukuba yini ungakhula? Teacher. Yes, sikhuluma isiNdebele angithi u-teacher kuthiwa ngumbalisi. Ufisa ukuba ngumbalisi uKyle. Balisi. Abantwana kuhle. Jeremy, ufisa ukuba yini? Thola. Ufuna ukuba nguthola? Sithe ungakhula ufisa ukuba ngubani Jeremy? Abanye bathi bafuna ukuba ngababalisi, abanye ngodokotela, abanye omongikazi. Wena Jeremy ufisa ukuba yini? Ufisa ukuba yini ungakhula? When you grow up, what do you want to be? Ufisa ukuba yini ungakhula? Usacabanga Jeremy? Yebo. Ufisa ukuba yini ungakhula? Police. Ufuna ukuba lipholisa. Ye, sikhumbuleni ukuthi sifunda isiNdebele. Angithi ngakho ke sikhuluma amabala ngesiNdebele. So ufisa ukuba lipholisa. Ebona ukuthi abantu bagcinani imithetho. Angithi Jeremy, sicabangile sesiphenduka kuwe. Ufisa ukuba yini? Ufisa ukuba yini? Ufuna ukuba yini? Phinda njalo. Ufuna ukuba yi-king. Yebo, ufuna ukubusa. Hey, Jeremy uzasibusa lapha eZimbabwe. Ye, ngakho ke konke lokhu yizifiso. Ngakho silabazali, silaba abanye izihlobo zethu ezenza imisebenzi enjani echiyeneyo. Akulaleli indaba lenza kuxoxela yona uze ukuthi laba abantwana balezifiso bani. Lalela. Umngane wami uSifiso uthi angakhula ufisa ukuba ngumtshayeli webhasi. Uthi ufuna ukuyidumisa iqonde khonale oguduza. Kodwa ke mina ngifisa ukutshayela isitimela. Ngifuna ukusiza sisithi kwe. Ngifisa njalo ukusiza sisithi kwitch. Ngifisa ukunceda abantu abanengi.
phela isitimela sithwala abantu kakhulu. Izifiso zalaba abantwana. Angithi wena ukhulumile lawe sakho isini isifiso. Ukhulumile sakho isifiso angithi ye. Ngakho ke minengi. Ake sikhangele la engilawo lapha abhalwe lapha imisebenzi ekhona. Lapha elokuqala umongikazi. Asibaleni? Asibaleni njalo? Umongikazi. Umongikazi. Lesikhiwa sithi ngubani? Njengoba ekhulumile uChildbeth esithi ngunurse. Angithi umongikazi uyelapha abantu nxa begula esibhedlela besebenza lodokotela bencedisana. Siyabonga. Lapha ke lilithini? Balanda. Umbalisi. Ubani? Umbalisi. Omunye ukhulumile laye wathi ufisa ukuba ngubani? Ngumbalisi. Yes, teacher, umbalisi obalisayo abantwana, uyafundisa abantwana. Lapha ke asibaleni? Umthungi. Umuntu othiwa ngumthungi ngumuntu othungayo. Ngumuntu onjani? Othungayo. Uthunga izigqoko, uthunga behave, ungenzi khonokho, lalela. Behave, ungadlalisa ipenseli. Behave, ungadlalisa ipenseli, lalela. Sithe umthungi ngumuntu othungayo. Thunga izigqoko zonezi esizigqokileyo. Angithi lapha ke asibaleni umbazi. Ubani? Umbazi. Ukuthi carpenter. Umbazi uyasibazela izitulo, imibheda, amakhabothi lezinye izinto eziningi. Angithi umthengisi umuntu othengisa ngaphi? Esitolo. Uthengisa ngaphi? Esitolo. Leli ke asiqediseni? Ipolisa. Bakhona bathi bafuna uba ngamapholisa bebopha abantu. Angithi behave, ungadli ipenseli. Asibale ipolisa. Lapha ke umtshayeli. Umsebenzi wakhe uyabe ngokutshayelani izimota. Angithi izimota. Asibale lapana umakhi. Umakhi ngumuntu owakhayo. Angithi ngakho ke izifiso zonke lezi ezibonwa ngabantu abafisa ukwenza imisebenzi enjani etshiyeneyo. Lapha lapho ngilemfanekiso. Uyabona umfanekiso lo? Imisebenzi yabantu lo ngubani? Ngubani? Nesi. Kanti sesilaleli sithe asithi nesi sithini? Ngubani lo? Umongikazi. Ngubani lo? Umongikazi. Lo ke ngubani? Umbalisi. Umongikazi ngulo. Lo ngumbalisi. Lo ke ngubani lo? Ngubani lo? Udokotela lapha opazayo. Ngumbazi. Ngubani lo? Ngumbazi. Ngiyambona uyabaza. Lo ke polisa. Lo ke lo umakhi. Angithi siyambona ukuthi uyakha laphana. Umakhi. Lo mbani? Umthungi. Angithi sixoxe ngomthungi. Nangiyanawo uyathunga. Angithi lo ke siyambona lo? Amboni kahle mbalisi. Umthengisi lo. Lo ke uchayelani? Imota. Imoto ujayela ibhasi. Liyabona phakathi kwebhasi. Lo ke
Ngumlimi. Lo mbani? Limi. Siyabonga. Ngakho-ke imifanekiso etshengisa izifiso zabanye abantu, imisebenzi enziwa ngabanye abantu. Lawu lezakho izifiso. Angithi, ngemva kwesifundo nizalinika umsebenzi, ubhale imisebenzi. Bhala uthi imisebenzi. Uzanikwa umsebenzi wokubhala ngakho. Angithi, lenze kuhle kakhulu okwanamhla. Isikhathi sethu sesiphelile, sizabonana njalo kusasa. Angithi, alright, bye-bye. Bye-bye. Sizabonana kusasa. Bye-bye, Clinton. Bye-bye, Dave. Bye-bye, Kyle. Bye-bye, Clinton. Bye, Jay.